Bismillahirrahmanirrahim. Akjolda jol bolsun, ha jolubuz. Köprübüz. Ata, ecem nemgegi var. Ecem günde künasın iyilep bara öret. 47. köçön oңдоп bер, köprübüz yok. Köprübüz aya kişineke tar depçe. Ata. Rahmat. Mına Kuda kalasa jolubuz açıldı. Mına köprü kenem bolup kaldı mına. Kичинекей kıl köprü bolçu. Kala жүрүңүздөр mına. Mına eski köprü, teti köprü bolçu da. Mına gördünüz mü? Mına kичинекей köprü bolçu. Oşo köprüde 35 yıl katladılar. 35 yıl oşo köprüde katladılar. Hem o köprünü aldı öyle bir estelik kılıp koydu bir yerge. Çok koşuyor dağı 40 yıl katlatıyor. Suyunup kaldыңыздар ата. Жол сонун болуп калды Куда каласа. Ата, бул жерде азыр bir маселе бар. Мына эки чети тротуар калды азырынча. Азырынча калды. Куда каласа мынабы март апрелде кайтып баштайбыз. Себеп дегенде азыр мына üstüne asfalt basalbayız da bunu zamen grunt kılış gerek. Gete bir metr, 1,5 metr mına içinde astılay da layın tazalap alıp bana şağıl tök üstün basar. Zaten onda oturup kalıp da. Hava, Kuda kalasa sağının kılıp buna ki. Azırınca pake elder basıp duruyor. Bu jalpı uzunluğu 1 kilometre 200 metre. Köprü, köprüden arka jana eje jüretqa, oşol ejenin üyüne çeyin janağı Preklostakka çeyin. 1 kilometre 200. 16 metre trotuarı menen latoktorun koyduk mınaki. Ana gördünüz mü buna başkaça her bir uyga monda kılıp köprü kılıp ketdi. Bul özü negizi bizdin emede jok. Buna proyekte jok buna. 5 yıldan beri жүгүрүп 3 mer almaşıp 47. köçödө iylay verip mına özüm garip kaldım. Mına бүгүnkү күндө iş жүzüne aşıp jasagan işlerimiz. Жеңишбек Шермаматович өзүнүн группасы менен келип ушул бардык шарттарыбызга түшүнүп мынандай эски мост менен үстүнө баягындай неме коюп чоң машина өтпөсүн ушул элдерге кызмат кылып турсун деген кичинекей көпүрө болчу. Ушул көпүрөнү мынандай кылып чоңго алмаштырып азыр бул адамдын Жеңишбек Шермаматовичтин урматтуу президентибиздин жарлыгы менен Камчыбек Кыдыршаевичтин үлгүлүү иштери алып барган өзүнүн Кыргызстанга кылган жакшы жөрөлгөсү менен шаарыбыз көркүнө чыгып, ошолордун катарында биздин Достук микрорайонунун Кулмаматов атындагы көчөнүн 47 көчөнүн бүгүн ачылыш аземи болуп турат.